COVID-19 ka inoi le thil chi hrang lor khom khung hran cho he Bihar Quarantine Center a thil dang dai tak mai om Bihar Buser Manjuari Quarantine Center a enkol mek zinga chom hau tak deuh kumsom ni pathum mi tlangwal anup oja chu midang te a in eitur an pek te amamo tam deuh ni na lang anup oja hian zingkara ataper somli vela ezo zia chuna Bihari changsiam liti somriat panga e le in tlaya zanria plet riat vela ezo thin bok ani ani khat e hi mi somvel e khop tling hial ani he quarantine center hian eitur amamo hnembik em awangin block development officer AK Singh chuan amuna a endik nge a he tlangwal hi reilo te a quarantine hun amanzo maidona wangin amamo angzela eitur petur le duat taka enkol zel turin na thok tu te angen ta zo kani Shingtu nu ngei ina lu phallo Telangana state athil thleng ani ve thung kita siamala kumsomriat mi chu lockdown ma khan Maharashtra Solapur kho a chung ko thil poimo in mu khom na atela in lama alo hole chu afapa chuan COVID-19 akai palmayang ti hlawin anu hi alo thin rik ta ne anin chunga lu rem tilovin anu chu gate pona a thuran maya thenom khoveng le miveng vadeu ten eitur le tuyan pe he thil thleng hian sarkar lambeng athleng thuaya doctor ten ashiselna an endik nu le thilom dan afapa an hril fia zet nuwa anu chu in chunga lu ve a rem ti sak ta chau ani China ram hruai tu emoti in Kim Jong Un alim BJP worker tin hal West Bengal a khopui lian ber dot tu le mishing bit ber na mun Asansola BJP party worker chen khat te chuan India le China sipai te Ladakh khochaklam Galuam Valley a tharum in be na chuana chana China ram hruai tu Xi Jinping a an demin ama le China du lo na halantir nan kong te zo in alim te an hala ma se North Korea le China ram hruai tu te hi an lo hriat po wangin Kim Jong Un alem an lo hal ve ngar mai ni he thu hi Kim Jong Un an a hriat huna chuan in mol muar ani chu ati ngei arinom